Благослов Божи. Добро дошли, драги пријатели, на вечерашно проучување Боже. Речи Божи, халелуја, амин. Слава, хвала, час Богу за Негова милост. Слушат ćemo едну дивну песну на турски јазик, али наравно са преводом, на бугарски преводи, али мислим да разумемо сви, ако не сви, ама 90% бугарски. Значи, доле са жутим словима имате превод на бугарски јазик. Şimdi Tanrım, dök kutsal kanını, kanıyla beni arıt, temizle. İsa'nın kanında bağışlama ve kurtuluş var. İsa'nın kanında aklanma ve yaşam var. İsa'nın kanında şifa var. Bereket var, sonsuz koruma var. Kutsal kanınla beni meslet. İsa'nın kutsal kanı üzerime gelsin o gün. İsa'nın kanında bağışlama ve kurtuluş var. İsa'nın kanında aklanma ve yaşam var. İsa'nın kanında şifa var. Bereket var. Sonsuz koruma var. İsa'nın kanıyla kovarım kötü ruhları. İsa'nın kanıyla kovarım lezyonları. Halleluya İsa'ya. Amin. Halleluya kuzuya. İsa'nın kanında bağışlama ve kurtuluş var. İsa'nın kanında aklanma ve yaşam var. İsa'nın kanında Halleluja. şifa var. Bereket var. Sonsuz koruma var. Halleluya İsa'nın kurbanına. Halleluya kuzanın kanına. Halleluya, halleluya kurtarıcım. Надам се да читате превод доле sa жутим словима. Sonsuza dek seni yücelteceğim. İsa'nın kanında güç var, zafer var, yaşam var. İsa'nın kanı bugün de konuşuyor. Yaşa, Јашар, мој брат име, живот. yaşa. Халелуја. Добро вечер, народе Божи, драги пријатели. Надам се да сте живели во овој предивни песни, о Исусу да е Спасител, халелуја. Величанствен е наш Бог, драги мои. Шта можемо само казати? Плакати на коленама пред нашим Богом, драги мои. Стварно е Бог величанствен, халелуја, амин, амин, амин. Молимо се Богу за вечерас, да нас Дух Свети води. О Боже, велики, силни, величанствени, славати и вечера што можеме да те славимо, хвалимо, здрави, живи. Велика е Твоја милост, Боже небески, Отче небески, Створител наш, Ел Шадай Адонай, Свемогучи Ел Рој, Ти кој све видиш, благословени свети, прадавни Отче наш,
Изли Твој Дух Свети саде на нас и благослови нас и посвети нас да Те славимо и фалимо, да се хранимо духовно и да будеме Твои вечера силен Твога Духа Светога. Твој Дух Свети да нас води сега да управлява со Твоим анđелима и у крви Христови нас пошкропи да будеме свети, чисти и правени у праведност и Христа Исуса, кој е наша правда и светост. Халелуја, амин. Браќо мој, надам се да сте уживали у песну. Ево наша черка Радија Гоља, тој е черка од мог брата Јаша Гола. Добро дошли, благослов чери моја, Елизабета Мустафа, Шерибана Сранковиќ, Маш Божи Милио, Македонка Андреева, она разуме светурски, супер, она највише уживала у песну. Данил Иванов, Јозеф Речич, Нечка Хајдар, добро дошли, благослов Божи. Поручамо вечерас тему која носи наслов Посебни позив са небеса Исуса Христа. Посебни позив Исуса Христа са небеса, посебни позив небески свима нама. Фала черко моја сестра, кој добродошла сестро. Народе Божи. Ево слушам управо ту песну која е инспирација за вечерашну проповед на бугарски јазик. İsa'nın kanında güç var. Моментот нешто сам погрешио. İsa'nın kanını çağırır. Значи, не е тоа та песна, само момент. Şimdi Tanrım Нешто сам погрешил изгледа, или компјутер е погрешил. Значи, последната, kanıyla beni arı. само момент. Temizle. Да, збунio се компјутер, да. Дешава се, тоа не е страшно. Океј, ево сад ќе да дојде та песна, која нам треба. Океј, сад ќе слушате песну за вечерашну тему. Значи, јас сам пустио и доле, значи, и да слушамо и да читамо. Океј, на бугарски јазик, али, слава Богу, ја мислим да разумемо 90%, ако не 100%. Всички племена, елате, Доđite sva племена при Бога. милост при него има, името на Христа. Последен дъжд, последна покана, Значи, последни позив са небеса од Исуса. Духът свят, Тоа е наша тема вечерас, драги мои. Мики, добродошо, брате, благослов Божи. ще излива. Любовта му е безкрайна. В последните времена той ни вика, той ни вика. Денем и нощем зове сега. Последен дъжд, последна покана от небето, от Исус. Духът свят ще се излива като дъжд, ще излива. Греховете ще се простят, очите ще се отворят. Духът свят ще помогне истината да избера. Призови Бога Отца в името на Исуса Христа. Няма друго име на земята, само спасение чрез Христа. Последен дъжд, последна покана от небето,
Славте Господа още сега. Халелуя, халелуя. Слава час Боgu, драги мои приятели, Идват народи Божи. докато е светло. Надам се да сте разумели ову лепу песну о последном небеском позиву свима нама од Исуса Христа да се покаемо и обратимо и да прихватимо вечни живот. Да прихватимо вечни живот, драги мои. Пријатели мои, народи Божи. Значи, као што сам најавио вечерас, ова тема носи наслов Последни позив са небеса од Исуса Христа. Последни позив са небеса Исуса Христа свима нама, jer vremena više nema, dragi moji. Jer vremena više nema. Ajde, odgovorite mi slobodno. Odgovorite svaki za sebe. Ima li još puno godina ova planeta, ovaj svet, čovečanstvo da uživa u gresima u kojima uživa i da živi kako hoće? Така е Македонка, много убави песни се. Мирена Казакович, добродошла, сестро. Пријатели мои, народи Божи, слуге Божи, šta nas zanima u ovom svetu danas? Ajde, ostavimo one koji su živjeli pre 50-100 godina, koji su već umrli, oni koji su živjeli pre 200 godina, pre 1000 godina, oni nisu imali reč Božju. Retko je ko imao reč Božju ili neki deo reči Božje. Danas, 21. vijek, nema ko nema reč Božju. Kažite mi ko nema reč Božju, ko ne može da ima reč Božju. Ako je nema u ovom formatu, odnosno štampanu, ima je na mobilnu, ima je na YouTube, ima je na televizor, na internet, besplatno, audio, da se čita i sve i svašta. Samo moment. A viš kaj panan udara? Ok. Moja unuka je zatvorila vrata, neko nam lupa. Oprostite mi na prekid. Значи, драги пријатели, народе Божи, Библија е распрострената свugda. Преведена е на преко 1600 језика, драги мои. Знаете ли што то значи? Преко 1600 језика. Значи нема нација, нема племена, нема језика кој нема Библија на свој реч, па чак и ми Роми сад имамо нашу Библија, знате. Значи, штампана е. Uskoro ćemo početi da je delimo, znači sad počinemo da uzimamo adres i te stvari, naravno plaća se ono što mora da se plati, znate, znači ne možemo mi besplatno, ali treba da se plati ono što treba da se plati, nažalost. Peščani sad ističe, tako je. Miki kaže, Ina brat veli, Bog čeka dok se zadnja duša ne zapečati, samo Bog zna. Ima vremena, nema vremena, brat Miki. Možeš večeras, mogu večeras umreti, ili ima vremena onda? Da li razumite na šta asociram, na šta mislim? Ne samo na globalni kraj vremena, mislim na i naš kraj koji može večeras da se desi. Po svim izgleda vremena nema još puno pred nama, tako je, sestra moja. I svako može da ima, tako je, milio. Bog je trpljiv, čeka svaki dan nas, greši Bog, daje svakomu šansu da se pokaje, da se vraća Bog. Tako je, brati moji, još uvijek ima vreme milosti, tako je. Bane kaže, sve je prolazno, lažno, prevarljivo zemaljsko životu naše planete Zemlje. Dragi moji, ali ovo nije prevarljivo i nije prolazno, dragi moji. Prijatelji moji, kao što sam malo pre prikazao onu sliku, sad pokazujem sliku 4 jahača iz Apokalipse, odnosno otkrivene. Onaj crveni riđi konj, beli konj, crni konj, znate ono sa 4 jahača, simbolički opisan, znači kraj vremena milosti, kad će početi razne zarazne bolesti koji već serviraju, odnosno šire po našoj planeti putem aviona, putem 5G antena, kako se kaže, 5G ili šta znam ja, na naše 5G, i preko hrane, preko aditiva, preko vode, preko sve i svačega. Ovaj svet je pripremljen za kataklizmu, dragi moji. A kataklizme, znači ono što vodi ka kraju svetu. U ovo vreme danas, naš dragi spasitelj, naš Isus Hristos, dragi moji, koji je umro za meni i za tebe, koji se žrtvo na krstu Golgote, prijatelji moji, poziva posljednji poziv sa nebesa. To je posljednji poziv Isusa Hrista sa nebesa. Pokajte se i obratite se.
Покајте се и обратите се. Покајте се и обратите се. Дали примечете, драги мои, да човечанство, да луѓе постои све зли и све гори и безобразни и дрски. А тоа е уствари недостаток Духа Светога. Тоа е уствари повлачење Духа Светога са луѓи кои хуле на Духа Светога, са луѓи кои не слушају Духа Светога, Духа, са луѓи кои неće Духа Светога да имају себе. Нажалост, тоа се догоджа многим нашим милим драгима. Речете ми да не говорим истину, молим вас, драги мои. Речете ми, вели ти си у заблуди, слободно, чак затрашите камеру дачвам. Многи наши мили драги, можда твој брат, лични брат, говоримо брату по крви, од оци и мајки. Твоја сестра, можда твој муж, можда твоја жена. Во овом случај говорим лично мом сину, имам син единац и двоје чери. Мој син, кој видим да нема Духа Светога, моментално уопште нема Духа Светога. Повукал се Дух Свети са нега, драги мои. Пријатели мои, треба ли да се радиме или да плачемо? Треба ли да се радиме или да плачемо? Па да плачемо, драги мои, на колена, да се боримо за нив. Кој ќе обстати оној дан, велики дан Јеховин, кад буде дошол крај света, апокалипса, када буде дошол Армагедон? Па само они кои имају Духа Светога, драги мои. Шта е залог спасење? Шта е гаранција спасење? Кој ќе биде спасен? Само они кои се запечачени Духом Светим. Само они кои имају Дух Свет у себе. Они кои немају Дух Света, нема спасења. Ма не знам колико ми био драг и мио. Он ќе изгорите у вечном огню. Кој нема Духа Светога. Речете ми дали е тако ли ние. Мика каже, пазите, Бог е милостив. И трпи. Аш Бога пропаднило папи, ајде. Ајде, дема бизо. Али крај биче исти ко у Ноево време. А тако джаке на мадра готов, джаке на твоите. Али биче исто ко у Ноево време, кад се затвара врата, онда нече нико, джапуште мама, те папа. Онда нече ничко мочи да уплатим, јер тада врата биче затворена. Како е, брате мој? Здравко Билакович, добродошли, брачо. Пријатели мои, ево Бане каже, покајте се, послушајте глас Божи, кој нас именом зове. Јозо, добродошо, брате. Габриел Радо, добродошо. Пријатели му, народе Божи. Спирит Рајковски, добро дојде, брате. Ано клучо, но, та падро, пасмо лекли, но, та падро. Асетуа, дакор, асетуа. Мои улици се овде, знате. И сад тако е то, проблематично. Мале нешта да ради. Јас сам да клучо врата, али ушли си поново. Знаеш, ти на видео че и телефон да ми изми кој проповедам. Знаеш, ја кателик. Кај ке на те папа, ке на беше мино, ди ке намен сарне, ди корману ша ди ке намен, ди регард, чува? Ја план де жан, окей? Окей. Брачо ми, пријатели мои, на све стране се виде знаке, сигнале да ќе ускоро камен кој ќе дојде од никот, а тој е наш спасител Исус Христос, спасти на прсте, односно на ноге, кипу из Данило, друга глава, и срушити сва ова царства и настати крај света, драги мои. Тоа е неминовно. Бог у ово последно време, преко книга пророка Данила, преко откривена, зове цело човечанство да се покаемо и обратиме. Само момент да овога однесем, само момент. Ајде, джачино ти, Нана. Дженифер, ама не сметна манга си проповедува. Ајде, 10 минути. Каде се вино? Ајде, 10 минути. Ајде, мирно беше. Ајде, мука. Ајде, мука. И јак на лески? О, баскет. Окей, узела ga je majka. Панду да мучи.
Опростите ми, драги мои. Милвана Анита Мемишич, добродошли. Джанава. Джапани, драги. Опростите ми на овом прекиду, али садаремо треба да иде куќе он. Нека видат благословени. Амин. Амин, Македонка. Браќо ме, пријатели мои, народе Божи. Свет грми со своим гресима. Свет е постao Вавилон. 100% е Вавилон. Збрка, хаос. Где се не зна šta е Божи закон, šta е човечки закон, šta е сатански закон. Све е помешано, све е избркано, све е побркано. Пометна Вавилон. Све се помешало. Помешало се све, драги мои. Ништо. Само поздрав. Те овин благослови ме. Бениот. Треба знати да Бог држи врата што отворена, са зависи све од нас. Тако е, брате мои. Па тоа е тоа што проповедам вечерас, драги мои. А тоа е да Исус Христос, наш Спасител, испрача посебни позив се на беса за нас да го прихватимо. Односно, прихватити njega значи добити вечен живот, имати вечни живот, драги мои. Ускоро ќе се 7 зле излети на ову планету, на овој свет. И речите ми, где ќе човечанство да се сакрие? И сви они кои имају високо технологија и богатство и моќ и паре, где ќе се сакрите од гнева Божига кој иде? Да, можда се могу сакрите од нуклеарне бомби експлозии, од неког потопа, од неке ствари. Али дали може некој од Бога да се сакрие, šta мислите? Брате, велим, за оно кога да чуем такви случаи, šta можемо, само мене да прочитам коментар од брата Микија. Ниси ти крив, ни ја, ни нико. Тако е, брате, луѓе биче спасени, узети на небо исто ко магнет. Магнет ухвача само железне предмети, а дрвене не. Тако исто Бог го сресиче оне кои су са чисто срци заслужни, нажалост. Тако е, брате мои. Nije страшно, добре, разумемо те. Браќо мои, пријатели мои, верите ли овој слици да ќе се ускоро десите овом свету? Епа, драги мои, ајде да уđemo malo dublje u ovom pozivu našeg Spasitelja Isusa Hrista da prihvatimo spašenje. Ajde da se setimo Adonija. Ne znam da li vam ovo ime nešto govori. Adonija je bio jedan od sinova Davida, cara Davida. Sećate se, prvi sin je silovao svoju sestru, znači rođenu sestru od oca, od Davida u čerku sa drugom ženom koju imao. On imao mnogo žena, nažalost. I Amnon, on je bio prvenac, zvao se Amnon. David ga nije kazno, ono, znate, kao se naljutio, razgnjevao se i gotovo. Nije mu rekao niko ništa. I onda njegov mlađi sin koji je bio najljepši, Avesalom, najljepši je bio stvarno i mnogo lepo ime, Avesalom je fantastično ime. Ožalošćen toga što njegov otac nije ništa preuzeo znajući da za Bože zakone, naravno oni su znali Bože zakone. Nakon nekog vremena je preuzeo on zakon u svoje ruke, ubio svog rođenog brata zato što je silovao njegovu sestru. Bio je 100% prav čovjek. Ali brat, ponovo nekako, ne znam, braćo moje, to je familijarno problem, to je veliki problem kad je familijarni problem. I David se našao u neugodnom položaju, bilo mu je strašno. Sin ubio sina, kao Adam i Eva. Kain ubio Avela. Slična stvar. Mlađi brat ubio starijeg brata. Žalosno i strašno. Zašto se to sve dogodilo, braćo moje? I kao to da nije bilo dovoljno, onda vam je umrla beba, ono muško dete što se rodilo, samo što se rodilo, par dana i umrlo je. I onda dolazi ovaj četvrti, to je taj Adonija, znači to je njegov sin, već David je umro, pokopan, postao je car Solomon, znači mlađi brat Adonija, znači Adonija je bio sada u to vreme najstariji brat. I on je htio da bude car, umjesto Solomona, znajući Božju volju, znajući Božje objavljenja preko proroka Natana i drugih proroka koji su živjeli u vreme Davida i Solomona, on znao je da je Bog odabrao Solomona da bude prestolonaslednik, da bude car u Izraelu.
On se nametnuo da on bude car, ali eto, ipak Bog je ostvario svoju volju i nije dozvolio da se to desi. Car je postao, kao što je Bog rekao, car Salomon, sin Davida, mlađi brat Adonija. Adonija je sebe proglasio carem i u to vreme isto vremene car David ga je preskočio, odnosno preduhitrio, proglasio već cara Salomona za cara i tako je postao car Salomon, inače bi bio Adonija. I sada, kad je čuo da je njegov brat postao car, otišao je, uvatio se za rogove žrtvenika, znači otišao u svetinu, odnosno u dvorište svetinu, nije imao pravo da uđe u svetinu i u svetinu na svetinu, nego u dvorište svetine, i uhvatio se za rog žrtvenika, tamo gde su klali žrtve. I rekao je, neću izaći, jer to mu je bila garancija, jer tu niko nije smio da ga ubije. I Solomon je rekao, ok, uredio, nema problema, neću ti ubiti, brate, budi veran građanin, pošten građanin i živjet ćeš dokle god si živ. Nije prošlo mnogo vremena, možda, sad ne znam, aj recimo 3 meseca, 5 meseca, 6, on dolazi kod majka Solomona, Avigeja, i kaže, da mi daš onu inoću. Znate, David pre nego što je umro, bio je star, toliko star, da nije mogao da se greje više, znači zimi, ni grejne, ni čebe, ni ne znam šta, koliko da ga pokreš, hladno mu je bilo, tako da su našli jednu mladu sunamku, znači lepa sunamka sa toplim krvim, koja je spavala sa njim i tako ga je grejala. Naravno, nije imala nikakvih intimnih odnosa, on je bio više nesposoban za to, naravno, ali to se računa kao njegova inoća, kao njegova žena. I sad on, zamislite, sin njegov lični, ženu koju je njegov otac držao u naručju, znači strašno je to, dragi moji, i on traži kod Avige, ajde kaži kod Salomona da mi da sunamku za ženu. Dragi moji, Jahve Bog, naš spasitelj Isus Hristos, je posljednji nebeski poziv poslao Adonai taj dan kad se uvatio za žrtvenike, za rogove žrtvenika. Dao mu je mu šansu da živi. Posljednji poziv da se pokaje i obrati za sva svoja zla dela. Jer jako je bio Davidov sin, on nije bio pokajen i obraćen. On je bio imenom Izraelac, ali u duhu je bio svetski čovjek, kao i mnogi danas koji govorimo da smo Božji ljudi. I šta se onda dešava, dragi moji? Dešava se to da on izgubi svoj život, jer je Solomon bio mudar čovjek, nije bio glup. Ako on da njemu tu sunamku za ženu, znači može zatražiti carstvo da bude konkurencija Solomonu i on ga je ubio. Brat ubio rođenog brata. Zbog carstva, naravno, zato što Adonija nije prihvatio posljednji poziv sa nebesa našeg spasitelja da se pokaje i obrati. Šakir je dobrodošao, blagoslov Boži, Šakir Zekir. Isto kao Zoran Zajev. Tako je, brate. Brajram Latifovski, dobrodošao. Prijatelji moji, narodi Bože, ajde sada sjetimo samog Solomona. Vi se sjećate Solomona? Od početka je bio veran Jehovi Bogu. Cvrst, nepokolebljiv, on je izgradio hram, za 7 godina izgradio svetinu, svetinu na svetinama i dvorište, i sav pribor i sve to, sve od zlata, veličanstveno, to je bilo najskuplje, nevjerojatno najskuplja gradba na svetu, možda dan danas, od početka istorije čovečanstva do kraja sveta, jer sve od zlata, i zidovi, podovi, krovovi, predmeti, sve od zlata, sve čisto zlato, 24 karatno zlato. Sve uradio dobro. Ali kad je ostario, znači nije bio mnogo star, možda imao 60 godina, kao ja sad otprilike, on je volio mnogo da uživa, oprostite mi, u intimnim odnosima. Da je bilo sa jednom, dve, ajde de. Ni malo, ni više, on je imao 1000 žena, dragi moji, čitajte Bibliju. Imao je 1000 žena, 700 znači žena prve klase i 300 žene druge klase. Koji otpad od Boga? I uzeo je sve ono što je bilo idolopokloničko. Sve ono što je bilo najlepše, najprivlačnije žene u idolopokloničkim narodima, on ih je uzeo za žene. I one su zavele njegove srce i on je podigao, prvi u Izraelu, znači je podigao oltare idolopoklonstvu. Podigao je, znači, idole, podigao je val, podigao je ovo, podigao je ono. Počeli su da se klanjaju satanu
i Izraelci uz njega, dragi moji. Odneo Izrael u propast. Solomon je bio prvi koji je odneo Izrael u propast, u duhovni propast. Solomon najmudar čovjek u Bibliji i najluđi, brate Miki, mogu da kažem. Slava Bogu što se na kraju pokajao. Njemu je Bog poslao posljednji poziv. Kako? Da se pokaje, da se obrati, da napusti idolopoklanstvo preko Adada i Rezona. Čitamo prva knjiga Carima, 11. glava. 11. glavi, čitam sada stihove od prvi i drugi, pomalo. Car Solomon je osim faraonove kćeri voleo mnoge žene tuđinki, strankine u prevodu. Moavke, vi znate ko su bili Moavci, Amonci, Edomci, Sidonci, Hedeki, najbezbožniji ljudi. A Gospod Jehova je rekao, ne idite ka njima, oni će vas navesti k njihovim bogovima. Njima se Solomon priklonio i volio ih je. On je imao 700 žena knegina ili žene prve klase i 300 inoče, odnosno žene druge klase. Tako da su njegove žene na kraju zavele njegovo srce. Dragi moji, pošao je, kaže Solomon, za Astartom, boginom Sidonicom, za Melhomom, gadnim bogom Amoncem. Solomon je činio zlo u Gospodnim očima i nije u svemu slušao Gospoda kao njegov otac David. I tako dalje, znači napravio je Izrael totalno idolopoklonstvo da bude. Šakir kaže, jedna knjiga je velika borba koja opisuje sve ovo vreme, tako je, brate moji. Ljudi moji. I sad zamislite koji posljednji poziv mu šalje Jehova Bog. Znači, prva knjiga Carima, 11. glava, od 9. stih pa nadalje. Jehova Bog se razgnevio na Solomona, jer se njegovo srce odvratilo od Jehove, Izraelovog Boga, koji mu se javio 2 put, sjećate se, uživo mu se javio 2 put. Kako ga je pozvao posljednji put? Ovako mu je se pojavio posljednji put, odnosno pomenio ga, pozvao ga je posljednji put. Nebeski posljednji poziv za Solomona je bio ovo sljedeće. Gospode, Solomonu podigao protivnika Adada Edomca od carskog roda u Edomu. Podigao mu je, znači, neprijatelj. On je tada imao mir, nikoga nije napao. Ali u to vrijeme Bog preko ovog čovjeka, znači Edomci, Edomac, Adad, car Edomci, Edoma, napao je Solomonovo carstvo Izraela da ga pomine. Nije se pokajao, nije te obolio dolno, pa mu je Bog, Jahve, podigao još jednog protivnika, 23. stih. Bog je Solomonu podigao još jednog protivnika, Rezona, Elijadinog sina, i to su bili Sirici, znači 2 carstva su pošli protiv Izraelca, napadali ih, tako da Solomon više nije imao mira da uživa samo u grehu, u grešnim slastima i idolopoklonstvu, tako da je morao da se brine o tome da sačuva carstvo i svoj život, da ga ne ubiju. Miki kaže, aj sjetite se otkrivenja što piše 666, ali spominje najmudri čovjek, priča se o Solomonu kad čitaš, da, dobro, bio je najmudriji, ali bio je i najluđi, brate moji. Jer mudar čovjek se ne klanja idolima, Miki. Jel tako ili nije tako? Direktno se klanjao Satani, dragi moji. Zato što je volio intimne odnose sa ženama. Bobane, dobrodošao, brate moji. Ajde sada posljednji poziv upućen Rovoam. Da li vam govori nešto o ime Rovoam? Znači, prva Carima 12. glava 7. stih. Prva Carima 12. glava 7. stih. Ovako ga pita, znači, odnosno, ajde da vam kažem, samo moment, da vam kažem ko je bio Rovoam. Rovoam je bio, znači, naslednik Solomona, sin Solomona, cara Solomona. Posle cara Solomona, njemu je predato carstvo, znači, posle Solomonove smrti, da Rovoam, njegov sin, bude kralj Izraela. I sada trebali su da ga zacaru, znate, kad dođe novi car i narod i sveštenici tu svi zajedno ga pomažu za kralja. I sve ok, sve u redu, i samo narod je zatražio jednu stvar, kaže, slušaj, Solomon je tvoj otac bio mnogo tvrd čovjek. Mnogo je bio, znači, cvrst sa nama, mnogo je bio kao tiranin. Mnoge visoke poreze, mnoge visoke takse smo plaćali nama, ali mi ćemo ti služiti. Stari savjetnici koji su bili sa Solomonom celog njegovog života, znači stariji ljudi, savjetnici Solomona, savjetovali su ga, slušaj narod, sada prihvati ovo što ti nude i bit će zauvek. Znači, htjeli su da mu kaže,
Ti ih sad poslušaj, a poslije 2 godine, 3 godine ti im podigni ako hoćeš sve te poreze, ali sad ih poslušaj i tvoje carstvo će biti osigurano. To je bio posljednji poziv caru Rovoamu da bude car Izrael, da zadrži svoje carstvo. Nije poslušao i izgubio carstvo. Sjećate se, od tada se Izrael podijelio na 2 dela, severno i južno carstvo, odnosno 10 plemena su bila protiv cara Rovoama, odnosno cara Davida, ne njegovog unuka, a samo 2 plemena su ostala verna, Judino pleme i Benjaminovo pleme, pola Benjaminovog plemena. To je bio posljednji poziv preko ovih mudrih staraca savjetnika Solomona da zadrži svoje carstvo i ostane veran Bogu. Na kraju i on pao, otpao od Boga i otišao u idolopoklonstvo i bio Božji protivnik. Dragi moji prijatelji, ajde sjetimo se sada Juda. Nisi razumio, brat, meni 666. Objasni nam, brate, ne mogu da se koncentriram. Solomon po meni nije bio zadovoljan, ono što je imao, tražio još i otišao u propast. Tako je, brate moji. Ali vjerujem da se pokao na kraj, brate moji, jer kad čitamo knjige, on ima 3 knjige, znači, u Bibliji. Priče Solomonove, Pesma nad pesmama i knjiga propovednika. Kad čitam, znači, ono je poslije njegovog, znači, knjiga propovednika je poslije njegovog obraćenja na novog, kad je već bio 70, ne znam, 80 godina, pre nego što je umro. Znači, mi vidimo da se on pokajao. Aha, dobro za to, ok, zlatan broj 6, poznao sam znak zveri, neću da napišem, ok. Razumio sam, gotovo, jasno mi je. Rasi Malija, blagoslov Boži, dobrodošao, brate. Prijatelji moji, ajde da vidimo kako je naš spasitelj Isus Hristos uputio posljednji poziv Judi Iskariot, Matej 26. glava 21. stih. Matej 26. glava 21. stih, slušajte. U istinu vam kažem, jedan od vas će mi izdati. I tačka. To je čuo izdajnik, to je čuo Juda Iskariot. Jedan od vas će mi izdati, znači on je znao da će ga izdati Juda. I naravno pogleda ga u oči, naravno jasno je bilo koliko je bilo sati. I to je bio posljednji poziv Judi da se pokaje i obrati i da prihvati vječni život Isusa Hrista. Ali se nije pokajao. Više je volio tih 30 srebrenika nego vječni život u Isusu Hristu, dragi moji. Posljednji poziv, hvala ti, Rasim. Ljudi moji, narode Bože, ovo nije šala, ovo nije igra, ovo je ozbiljna stvar večeras što govorimo. Svima nama će biti upućen posljednji poziv i upućuje se. Pre nego što zaspeš, prihvati poziv da se pokaješ, obratiš za sve što si činio u toku dana. Jer sutrašnji dan za nas nije garantiran. Evo već je 21:30, koliko je sati tačno ne znam. 21:45. Sada je naš čas i moment za pokajanje obraćanje. Sutra nemamo garanciju. Može li neko od vas da garantira večeras? Ja ću se garant sutra pobuditi zdrav i živ. Pesma nad pesma, da li se čita tamo, nigdje ne spomine Boga, ali spomine samo ljubav vjerski reči. Malo si se premašio tu, brate Miki. Pročitaj dobro pesma nad pesmama. To je najbolji opis Božje ljubavi prema nama. Ljudi moji, narode Boži, ajde sad pripremio sam vam posljednji poziv koji je bio upućen faraonu Ramzesu, koji je hteo da ubije Izraelce. Ajde da pročitamo, da vidimo mali insert. Ajde da pročitamo, odnosno da vidimo ovaj posljednji insert. Sjećate se ove scene, Izraelci zarobljeni između faraonove vojske i Crvenog mora, nema izlaza i šta se događa? Faraon juriša sa svojom moćnom vojskom na Izrael. I šta se događa, dragi moji? Da li se sjećate šta se dešava između Izraelca i faraona, odnosno faraonove vojske? Evo ga faraon. Glumi ga Yul Brynner, Rom, jedan od najuspješnijih glumaca za ovakve stvari. I ovdje on misli da je pobedio Izrael, gotovo, kaže, nema gdje da bežu, mi smo iza, napred je more, gotovi su Izraelci. Evo sad ćemo vidjeti koji je bio posljednji poziv faraonu, dragi moji. Da li se sjećate? Šta se desilo
Sad ćemo vidjeti, to samo da malo vidljivo bude, jasni da nam ostanu sećeni. Evo, sada se pripremaju, znači oni, da ih ubiju, cijeli Izrael. I decu, i ženu, i mladi, i stari. Pre nego što se otvara more Sesil, dešava se nešto drugo. Tako je, brate, Ramze smo većinom 99%, nažalost, Josip upravo si. I većinom smo kao ovaj Datan. Evo šta se događa pre nego što se otvara more. Jahve Bog, Isus Hristos, direktno se meša, braćo moja. Postoje vatreni zid između Izraelaca i faraonove vojske i faraona. Nije mogao faraon preći preko Hrista. Ovo je bio posljednji poziv faraonu, pokaj se faraone, ne možeš protiv mene. Evo vidite, general ga sprečao, nemoj, ovo je prst Boži, gdje ćeš? Vidite. Gdje ćeš, kaže, sa Bogom da se boriš, čoveč? Prijatelji moji, ja se ježem kad gledam ove scene, ove istorije biblijske. Moraš da se ne ježiš jednostavno, čovječe, baš. Bar tako ja mislim, ne znam za vas. Ali za mene ja mislim da moramo da se ne ježimo. Ovo je bio posljednji poziv faraonu. Egipćanima i faraonovoj vojsci gledaju Boga pre sebe, živog Boga, ljudi moji, kao vatra, veliki vatreni stup, zid, možda 20-30 km. To, pazite, mi smo ograničeni u našim razmišljenjama. Biblija kaže da su bili 600.000 pešaka, odnosno vojnika spremnih za borbu od 21 godinu do 55, koliko beše tamo 60 godina. Gdje su oni ispod 21 godinu? Gdje su oni iznad 60 godina? Gdje su žene? Gdje su deca? A mi znamo da je svaki Izraelac imao po 5, 6, 10 žena. Ajde neka bude po jedna. 600.000 i 600.000 milijuna i 200. Mlađi i stariji 4 miliona. Deca, oni su imali po 10, 15, 10. Znači oni su bili negdje oko 5, 6 miliona, možda i 10 miliona ljudi, dragi moji. I kad se Bog pojavio kao vatreni stup, kao vatreni zid, nije to bio 100-200 metara nešto, jer su mogli ići sa ove strane, sa one strane, odnosno Egipćani. To je bilo možda 10, 20, 30 km veliki zid, dragi moji, koji se gledao možda na 300, 400, 500, 600, možda i 1000 km ta vatra, dragi moji. I Bog mu je uputio posljednji poziv, faraone, pokaj se, vidi me. Otkrio mu se, braćo, to je 11. čudo, ne? Sjećate se 10 zla ili 10 čuda. I ovo je 11. čudo, odnosno ovdje nije bilo zla, znači Bog ih nije pipnuo, samo im se pojavio u originalu, braćo moje. I ti da budeš toliko nesvjesan da ne prihvatiš Božji poziv, da se pokaješ, da kažeš Bože oprosti mi. I kao što je Josip napisao malo pre komentare, nažalost 99% smo kao ovaj faraon, takozvani hrišćani. Može mjerim ako smo umišljeni. Tako je Olga Urošević, blagoslov Božji, sestro, dobrodošla. Olga, pozdravljamo te, dobrodošla, ostani do kraja sa nama. I dragi moji, večerašnji posljednji poziv sa nebesa od Isusa Hrista za sve nas jeste otkrivene 14. glava, odnosno troanđelska vest, dragi moji. I govaraše glasom velikim, bojte se Bogu i podajte mu slavu, jer dođe čas suda njegova. Poklonite se onemu koji je stvorio i nebu i zemlju i more i izvore vodene. I drugi anđeo za njim ide govoreći, pade Vavilon, grad veliki, jer otrovnim vinom kruža sa svoga napoji sve narode. I treći anđeo za njim ide govoreći glasom velikim, ko se god pokloni zveri, ikoni nezenja, odnosno kipu njeginom, primi žig na svoje čelo i na ruku svoj, on će piti gnjeva Božega, koje je nepomešano utočen u čašu gnjeva njegovog i bit će mučen ognjem i sumporom. Dragi moji prijatelji, narode Bož, prijatelji moji, prijatelji Hrista Isusa, zapamtite jednu stvar, dragi moji, svrha troanđelske vesti je da ljudima prezentuje evanđelje. Evanđelje je radosna vest, ne? Da se prezentuje ljudima da je spasenje, da je spasenje ili da će spasenje naći isključivo u Isusu Hristu.
Пријатели мои, порука 3 анđела жели да скрену пажну оnih кои живи на крају светски истории на Христа. И негову реч, еванđелј, драги мои, радосна вест. Мото целе ове троанđелски вести јесте и видех јагне. И видех јагне. Јагне е наше спасење, пријатели мои, народи Божи. Јагне е вечни живот. Ајде сега да резимираме мало, još malo da proučavamo tроанđelsku vest. Ovo je posljednji poziv, dragi moji, sa nebesa od Isusa Hrista čovečanstvu i svima nama. Tроанđelska vest, dragi moji, je posljednji poziv čovečanstvu. To je presudna poruka na raskrsnici istoriji u svakom periodu. Bog je slao svoje glasnike, svoje sluge da upozoravaju svet, da pozivaju ljude da se pripreme za odlučujuće događaje. Sećate se, Ноe, проповедник праведности, позивao je народ да uđu u arku kako bi se spasli. Јован Крстител, пред Исусовog prvog dolaska, ozbiljno je opominao svoje savremenike da se svim srcem obrate Bogu. Bog danas šalje tроанđelsku vest preko tebi i mene, vest koja treba da pripremi ljude za lični susret sa Isusom Hristom. Da li smo deo ovih glasnika? Da li smo mi 3 anđela koji propovedamo reč Božju ljudima da se pokoju i obratu? Ajde opet ponovo da razmislimo. Znači, šta je prva vest? Prva vest je da se Hrist predstavi ovom svetu koji je jedino stvarno rešenje za problem zla i greha, dragi moji. I da se boje Boga, sećate se. Poziv Boga se bojite, poziv je obožavati Boga, dragi moji, jer danas svet ne obožava Boga, iako govori da ga obožava. Više obožava svoje slasti, strasti, novac, bogatstvo, materializam, nego stvoritelja i otkupitelja. Treba da smo mu poslušni i da pazimo na njegovu reč. To je prva anđelska vest, dragi moji. Druga anđelska vest je da ljudi upozoravamo na falsifikat, na lažnu doktrinu, na vavilonski otrov. Bog želi da shvate da je Vavilon, to je otpadnički religijski sistem, to je to, koji zahteva poštovanje i poslušnost. On je već pao u Božjim očima, dragi moji. Vavilon više nema vrednosti, on je satanski. Izjava pade Vavilon veliki ne znači da Vavilon više ne postoji, već ukaže na Božji sud o njemu. Znači da je pao na Božjem sudu, dragi moji. Halelujah. Ljudi moji, narode Božji, u trećoj poruci produrimo u srž posljednog Bože poziva čovečanstvu. Bog seriozno, svečano, iskreno postiče svakog pojedinca, ti i ja, koji večera slušamo reč, da se u potpunosti priklonimo Bogu, da ne obožavamo zver i njen kip ili lik, jer je to nas vodi u večnu propast, dragi moji. Dok su prva i druga poruka opšte prirodi, treća poruka je lična, dragi moji. Ako se neko bude klajno, znači kipu zveri ili zveri, Božja poruka je jasna, odnosi se na život. Bog upozorava ljude da ne obožavaju zver i da ne prihvate žig na ruku i na čelu. Braćo moja, prijatelji moji, evo sad još jasnije sve 3 anđelske vesti, znači koje trube. Znači prva poruka, druga poruka i treća poruka. Prva poruka ili prva anđelska vest je Otkrivenje 14:7. Bojte se Boga je poziv obožavati Boga koji je naš stvoritelj i otkupitelj. Kako? Tako što ćemo biti poslušni i da pazimo na njegovu reč, da živimo po njegovoj reči. Kratko, jasno, dragi moji. Druga poruka, druga anđelska poruka. Otkrivenje 14:8. Bog upozorava ljude na falsifikat, znači da znamo šta je lažna religija, šta je lažna doktrina. Pade Vavilon veliki, ukaže na Božji sud o njemu. To znači izlivanje 7 zla na Vavilon. I treća poruka, ili treća anđelska vest, Otkrivenje 14. glava 9-13. Bog ozbiljno, svečano i istrajno postiče svakog pojedinca da ne obožava zver i njen kip ili lik, jer ga to vodi ka večnoj propasti. Da li vam je jasno, braćo moja, posljednja vest sa nebesa od Isusa Hrista svima nama koji volimo Boga i onima koji ne vole Boga, i Bog i tebe da blagoslovi, Ogurošović, amin. Prijatelji moji, narode Boži, ovo je posljedna vest čovečanstvu koju trebamo objavljivati, da gledaju na Hrista Isusa, da obožavaju Boga i da se ne klanjaju zveri
и жиг зверин и кип зверин и да га не приме, да не учествуju u tom sistemu, da izađu iz tog sistema, da izađu iz Vavilona. To ćemo morati time, uskoro što ćemo morati bežati po planine, po šume. Morat ćemo, to je neminovni. Svaki jedan koji služi Jehovu Bogu morat će da napusti grad u kojem živi, da idu u jedno malo malensko selo ili neko planinsko mesto nenastanjeno gdje ćemo mi vernici napraviti naša mala sela od 20, 30, 50 familija, gdje ćemo preživiti u posljednjim godinama istorije planete Zemlje, 2, 3, 4 godine, ne znamo koliko vremena, ali znamo prema Bibliji da Božja reč kaže malo vremena. Prijatelji moji, nadam se da vam je bila jasna i glasna večerašnja propoved o poslanom pozivu sa nebesa od Isusa Hrista ovom čovječanstvu. Da prihvatimo trojanđelsku ves, da prihvatimo našeg Boga, da prihvatimo našeg spasitelja Hrista Isusa i po nikakvoj ceni da ne primimo žig zveri, da se ne klanjamo kipi zveri, da ne služimo Vavilonu, nego da služimo Bogu koji na nebesima. Haleluja, amin, amin. Da pročitam vaše komentare. Cecil kaže, hvala za reč probuđena, amen, Laodikea spava, to sam ja. Slava Bogu šta te probudio. Kad si se probudila, nisi više Laodikea, nego Filadelfija. Haleluja. Josip kaže, mnogi su se prijatelji sa AI Satanom. Tako je, brate moj, to je Satana, to su demoni. Nažalost, molimo se Bogu, Bože koji se na nebesima, Oče naš. Hvala ti za ovo večerašnje proučavanje. Možda nije bilo dugačko, Bože, ali moj cilj je bilo da bude jasno šta želiš da nam kažeš večeras. I slava ti što tvoj Duh Sveti ovo radi preko nas i u nas, i za nas, i za sve oko nas. Slava ti što tvoj Duh Sveti nas vodi na pokajanje i obraćenje i da te prihvatimo, živimo u zajednici sa tobom, Bože. Slava ti, hvala ti u Isusu Hristu. Haleluja. Slava ti, Bože naš. Volimo te dušim i srcem. U Isusu Hristu. Haleluja. Amin. Slava ti, Bože naš. Amin. Bog da vas sve blagoslovi, braćo, sestro, dragi prijatelji. Boži blagoslov nad sve nas, vi koji slušate večeras i sutra i drugi dan kad slušate ove reprize propovede. Blagoslov Boži da počne na nas u vidu Duha Svetoga koji će nas preobraziti, nanovo rađati sve do Hristovog dolaska. Doviđenja. Bog sa nama, Maranata, Gospod dolazi. Amin.